Hadien Bah Teiborlang Pathaw le pynbna paidbah ke sngi saitjain ban ïakhun ke eleksyon Mdc kumu kyrtong shimet. Nak liang Mdc Mawlai constituency Bah Teiborlang Pathaw ke sngi Nyngkong ula Ieh Noh Shuki executive member nak executive committee ïalam de NPP. Bah Pathaw de jingsynran lang rangbah na Mawlai ula leit ban aiti ke shithi Ieh Noh hau chief executive member CM ke Khadc Pynïaid Sing Syiem kamra terekam jengu. Hakini kejuk kesngi ula aiti ru ke shithi bo ula jingsynran na jingsynran ke executive committee. Nyngkong bekeseng NPP Mawlai Bah Pathaw ula itu bo ula dep ke shithi Ieh Noh bat Ieh Noh ke Shillong dekot hapo ke NPP. Bat yakini ke shithi ula show president ke NPP ke Meghalaya Prestone Tynsong. Meeting ke bani si saitjain akan Jingiadei meeting tu Southrick bagian tu paidbah ki nongkersan ki jonga bagi paidbah Shillong Mawlai ki la ongenga bangade bani ile independent no tinggal burom ya kara je ki paidbah markumbang la keren ki paidbah kilo halor sambaro tena kalian jonga si negara itu sini bangan leit no kyrtong shimet. Jadi kapor awan ban submit ya karena resignation ya shithi ïakhun no jonga kum executive member bat ban wen ru ya jong na isi na kabenta kami ka bangan pendep ke ka ba ngalakular paidbah ke bade bende kata ke ka bangan na ka kuat kota wi sha percent ka Meghalaya state NPP si Bah Prestone Tynsong ya ka ba ngalai kambaro ke bangabat ha ka seng NPP adu bangalong kum Prestone Tynsong nala ïakhun median charge sti nala ïakhun kita di kam di bala benset nga ba matas ni ada IHT si Prestone nala ïakhun NPP laporan yang jong banalong tukar primary membership ke NPP kata kumakitip kabor di paidbah pensiong paidbah peniang mak nadien nang ni nakaliang jongai kanu benta ka bangasim negara la tang pois ketang lo paidbah udang ibit nga banganlong nomi kwan jong mulai constituency lalu dia kebentar ke bang hambat simrai ke kebentar bang leit antar konstitusi dengan ke akara jong paidbah bangan buat bangan ko ke bang paidbah kata ke ko ke ba